Barang tangkay mo ako. Ba't na to kayo tang? Barang pa kanito. Baka kasi kung pag kayo mag-suppress mo, magsali ako. Hindi rin kayo mag-forward ako. Mas may niya kung kulang pa. Barang kanito. Kaya. Kung may rail din pa. Wala ko na siya rin pasin.
kilagyon ng igpam, paninganak, panibalal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili, kaya kayungan, Kaya ka antimuring. maya payabak po. May payabak po. Amen. Sadya tayo po yung kakatamong sarili king mga baldugan ng misa. Penabilin ng Ginoo, metong yan kayang kautusan, mi kakalugod kayo, antimonong makanano da kayong liguran. Karing panahon mi kasalata mo at mi kulang king tunay lugod kapamilatan ng halimbawa ng Yesus, mangyatang kapatawaran. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yung Diyos sa may payang totoo pakaluluan nakatamot king pangapataw da rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana kimbye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O igpaning ginuming Yeso Kristo, bilalag mo karing bansa ing magligtas mong upaya at kitmuan king sablang panahon karing amano ning metong abayong dalit. Pakramdaman may kablas niting dalit, pagkaluban mo keng siwalang mikanta, king kaya kang kapurian, kaya kaban ing panahon ning tula. At itinganadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. I Pablo at i Bernabe, mi balik la ka rin Antioquia, Pisidia, kay batdang pepaindalan Listra, ampon ka rin Iconio. Pepasik nang andolob ding alagad at disnanda ka rin, at inusukan dong manatili king kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalan dakal lakasakitan, ngarang sinabi, bayo tami lub, king kayaryaning Diyos. King balang metong karing iglesia, tinuldulang makatwang talapan ni bala, at kambening pamanalangin at pamagayuno, peniwala ro king Gino, akarelang panaligan. Dinalan la Pisidia, at miras la Panfilia. Kay batdang penaral ingamano ning Diyos karin Perge, tinaglusla, linuslus karin Atalia. Manibat Atalia, migbalik lang pabalik,
Miglayag, Antioquia. Nung nula kamumulan, mi panibala king grasya ning Diyos, para king obrang ening ikwara ng lubos, agampanan. Inyang mirasla Antioquia, tinipundo ring membro ning iglesia, at belitarangan ing sablang depat ning Diyos, karela. At nung makanano ning biklat ning Diyos, karing pagano, ing dalan, painturo, king kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, impakibat tamo po. Ibulalag ko ingke kang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Ibulalag ko ingke kang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Malugudya at mapaglunos ing Ginoo, banaya dya king pamimwa, at ekukupas ing lugod na. Mayapyalub ing Ginoo karing sabla, king kayang lunos, at yuking sablang dapat na. Ibulalag ko ingke kang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Ding sablang lelangana, puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian at ing kekang kayupayan. Ibulalag ko ingke kang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Ipakilala da la karing sabla, ding mayupaya mong dapat, at ing maligaya mong kamalan ning kekang kayarian. Impamag-ari mo alang ko kapupusan, ari ka kapilanman. Ibulalag ko ingke kang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako'y wan, ikit ke ing meto nga bayong banwa, at ing meto nga bayong yato. Alane ing sadyang banwa at yato. Alanya naman indayat malat. At ikit ke ing banal a syudad, ing bayong Jerusalem, titipayang iba't banwa, iba't king Diyos. Antiya mo ing babaeng kakasal, makagayak ya bansa lubong king lalaking maging asawa na. Kabudabud, dimdam ke ing masikan siwalang iba't king trono, ngana. Ngini intok na nga ning Diyos at yulibutad ding tao. Manok na nga niyang kayabering tao at maging balen nala. Akaya bere ing Diyos, at ya ing maging Diyos da. Polisa na ing luaring matara, mawala na ing kamatayan, ing kalungkutan, tangis at kaplas, uling ding bagye sadya, linipas na la. Nga nang sinabi nitang makaluklok king trono, ngini, ibayo ko ing sablang bagye. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo ban parangalan ning maya pabalita. Itangan po. Babiyeke kaya kayo ing neto nga bayong kautusan. Mikakalugod kayo, antimo nung makanano na kayong liguran.
ing ginumanatili kaya kayungan, Kaya ka at timuri. pamamasa king may pabalita at pangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kalokon ng Judas, sinabi ng Yesus, ngini mi paligayan na yung anak ng tao. King kapamilatana, mi paligayan niya yung Diyos. Nung king kapamilatana, mi paligayan niya yung Diyos naman, paligayan ng agad yung anak ng tao. Anako, ditak na mo yung panahon na kaya beda kayo. Babiyake kayo yung metong kautusan. May kakalugod kayo. Nung makananod akong liguran, makanyan kayo namang may kakalugod. Abalo yung sabla karing tao king alagad dako nung may kakalugod kayo. Ing may pabalita ng kaya kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyunig pa ang pananganak, panibanal na Espiritu. Metong niya mo yung kautusan, bibiyan ng Yesus kaya katamo, king katang pamamasa. Metong yung kautusan, babiya ko kaya kayo. May kakalugod kayo. Pero ito niyang qualifier, antimo nung makananod akong liguran. Usungin ng ausan ng branding, keng marketing, keng positioning, keng sales, at ikaw dapat brand. At itang brand mo should stand on its own. And it can identify. Yung metong tang branding, lugod. Ananitang metong kanta, kanitang seminarista kami, they will know we are Christians by our love. By our love. Kilala da katamong Kristiyano, kaya katamong lugod. Mo, kaya katang kabyesnan, kaya katang kasipagan, kaya katang kadagulababye, o generosity. Akit mo nga niti uling mikakalugod tamo. The Christian brand of love. Therefore, sometimes, it is confused by other brands. Neng kay ela tutung, lugod. Ngaus na kanita, ela authentic, ela tutu. Kunandan ako mo po, makanano mo nga balong kaya kang relo, kaya ka relo susulod. Authentic ya. Totoo ya. O kaya, aliwa na rin gagamitan yung gamit. Makanaan mo nga balo, meto nga Rolex sa relo. Fake. O kaya, meto nga bag. Nanuno kasi tang gagamitan ng bag ng ima ng Pacquiao? Hermes yan, Hermes. Tang bag ng Dionisia, aling Dionisia, Hermes. Siya more than 700,000 lata rete. O kaya retang relong Rolex. Ating anong Rolex sa may gitmeto nga milyon. O kaya retang jewelries, detang diamonds mong susulod, detang makinang, detang kikinta ba susulod mong diamante. Makanaan mo nga balong they are authentic. Ela fake. Tutula. Original lang. How do you know that the brand is real? Kasi po talalaw-lalaw mula, makanya talagang fake eh. They are designed to be as if they are true. Pakyapusan dat pakyapusan. Itang kanilang kintab, the luster, the look, the feeling, the externality. Yang potang lalon mula. Potang manyaliko siguro kaya taking Green Hills. Karang fake pala ka rin ating adwang klase. Ating fake, ating first class, a fake. Baka na mo nga balo ing Rolex, tutuya, ing Hermes, tutuya, o rin diamonds, tutula. Kaya ang tutuya, ako po balo. Ako po masyadong mapagrelo. Ako po masyadong mapag-diamante. Ala pong susulot kayo ng ginto-ginto. Ako po makapapagmalagamit. Nung nano po yung binyeda. Nung binyeda, gamitan ko po. Pero, lawin tamo po na Ati ko po nga at long principles. Ang gaya ka po expert. Ang gaya ka connoisseur. Karang gamit na rin. Balo mo, balong ela tuto. Una po, balo mo yung balo, ipabrand is fake. It must be cheap. Real and easy distinction is in the price. Balo mong balo yung gamit mo, tuto. When you have a cheap watch and your jewelry were given for a low bargain.
Too good to be true. Kunyari mo po, tilinapit kaya ka, kung amor, saliwan mo na yung Rolex ko. Original yan ni kung amor. 1,500 may bayaran. Ot may likat ang amor. Fake yan eh. Fake yan. Doon mo bagay ita, fake yan o penako dyan ito. Eto to. Biro mong denana kang Rolex sa relo, 1,500. Hanggang first class siya pa kanu, kaya takikay, 3,500. Lato to. Pero po talalon mo lang, makarayo ka, bala mo, tutula. O tilinapit kaya ka. Madam Josie, saluan mo na yung kana akong Hermes. 2,000 niya. Kualan may takabalen. Hermes yun eh. May garage sale yung Lola Benicia, Dionisio. Tayo po ko na kasi 2,000 niya mo yung Hermes eh. The price gives it away. Balo mong balo, potang mumurahin la ila totoo. O karang CWL, at mo linapit kaya kayo. Saluan nyo na ipin na akong diamonds. Sing-sing, kwintas, ang popa pong tingga. Metong laset, original na pong diamond Denny. Saluan nyo na la po, 500 la. O maili kayo. They are too cheap to be true. Nepo. Yung metong katanda ng authenticity, mura. Especially when we talk about brands that are good. Kadwa po, ing meto katanda ning authenticity, ning meto nga Rolex, Hermes, o Diamond, they are almost unbreakable. Fake easily breaks. Di nga ito agad lang masisira. They are fragile and they are not tough enough. Hindi matibay ang mga bagay na hindi totoo. Halimbawa, may bagsak kay relo. Yung kaya kang Rolex, may ginyang 5. Tutuya ka nita? Meron ka yung relo mo. O kaya sinalikang ginto. Kaya ba ning mapila na panahon, may naliwaya kule. Tutuya ka nita? O kaya tikambag. Hermes. Oh, may basaya kayong uran. May nga bakbaki, tutuya kanita. Ing tunay, ing tuto, matibay. Fake brands do not last. Anya, usually po, tasasali kang fake, alalang warranty. Tapos sabihan mong, ang denda ko pong warranty, 5 years, palitan niya po. Ba, tututula kanita? Lalo na, itangarelang establish siya po, itangarelang opisina. Pero nung lalakad dyan mo, dena na kang warranty, mo nayakit kanita. At ikaw po nga ba kanitang pari, ane kadaldal, po ta mag-meeting kami, panay na akong kakanyanan, kasipin kayo, deo. Ano. Kanita pong bayo la pa pureng, detang Apple, iPhone. Ano kamal deng iPhone eh? Oning niya, tinyan dadalan, kanya na ako, deo. Lend may yung cellphone ko. iPhone niya yan. Pero fake yabo nga na. Lend may nga na. Pidda niya po. Potang bulat may kasing iPhone, lunway itang Apple. Itang Apple seal na, pitdanin kayang cellphone, biglan, linwal niya po, pineapple. Alito to, yak mamiro. Pero anya, kamura na. Dahil kaya kayo, ano kamal, ini, bala mo tutuwi, alawen me. Bala mo, yang, China yan, yak mo, Kaya bating, tutuwi, Ot kalba na po ning mapila na bulan, miyabe na kayo na naman kayong meeting, panay kayong kasipin kayong meeting, kasi akong dadaldala na. Deo, nga na. Kita nga iPhone ko, may sira na nga na. Marinig kayong paggawa kasi fake yan nga na. Kasi balo ko yan, eman maglambat. Imbagi eto to, eman yadsad. Eman bat. At katataw yan, imbagi eto to, may man pwedeng ipamana. Pamanan meng fake diamanting apo mo. Pota, manggatalya pa sana. Pota, magliga tayo. Balik salita kita. Pamana may pay karelo. Man maglambat.
they will not last you a lifetime. Pamana may waring fake masisirang bagay, makarine lang pami. Pero reng tune, temo yung relo, inirelo niya po nga po ko. Ana, oh. Deni po susulot ko ngayon kakasal ko, kang lola ko la po. Tutula. They could be your heirloom. They could be the treasure of your life, of your family. At po sasabihan ko ini, sabihan nyo siguro, Rugo, yung pari may ginyata salesman. Siguro ipader kaya rin ng misa pa, magtindaya relo kaya talola po, ang po pang leather goods sana. Ali po, kasi sasabihan ko ini, because you have to distinguish the real brand of Christianity and its love. Balo mo balo yung lugod, potang fake. It is cheap. Makitawaran ka. Panay kang kukwenta. Ditak mo, sasabi na ka. Ing tunay lugod, mal. Ing tunay lugod, mua tawaran. Ing tunay malugod, tatawad. Nino po rin talasawa kaya kayong ating anak kape pag-aral? Magkano nang may gastos yung kareng anak yun? Ala ko resibo? Kareng pe pag-aral anak kaya kayo, ala kong study now, pay later? Ala pa? O din aliwaya rin nung may aral, mag-masters na pa eh. O rin aliwa, talasawa no rin anak da. Pamaya do pa renta king karelang apartment, ingaw su karela, pay rents. Babayaran day renta. O, mambalo magkano? Yung may gastos ka rin anak yo? It must be expensive, isn't it? But you don't mind. Kasing lugod yung karela, totoo. Potang totoo yung lugod mo, mo manisipan ng magkano. Neng kay po, maglanya ako, misa natigulin lang niya kene mong ospital kaya ni Lele. Linanyan kaya po, matsura na pakiramdam itang nga po, delikado na ilugde kaya ng ICU. O nang edang balo magkano ng ICU, mas maling ICU, abe ko. Naman pulo pang migyag-yuret ang pamilya. Yan tapo kay ba't kay linan yan, ilipat na po kay ICU. Kay ba't din kitang metong kareng anak na, nga po kitang doktor. Dok, nagyang magkano po? Nagyang magkano po? May nakukutang, lubiyah mo po itatang ko kay ICU. Bari mo po, kumabaya po itatang ko. Nano ito? Tunay luguditan Ito naman kukutang no magkano. Sometimes so ako, tuteng kay practical ka muna mag-compute la rin aliwa. Totoo naman to, suya naman. Pero ang yang kumabaya mo po biyay tatang ko. Ang yang magkano dok ada? Ba? Tunay luguditan Ing tunay lugud mura. Nyara yung anak yun, pika ka mura-mura, palmuran mo lang. Ito tulugod dito, potang malmura ka nga, namumuran mo lang. That is not true love. The Christian love, that Christ did not only give us something, Christ gave us everything. When He died for the cross, binyenangan, pati biyena kaya katamo. O ito, yung tunay tatak ng lugod Kristiyano. Kayo po, kumusta yung lugod yun? Are we willing to live the love? When Jesus said, love one another as I loved you, let your love be true. Let it be authentic, authentically Christ. Kadua, ing tunay lugod, matbud. Ing tunay lugod, matibe. Love is tough. It is durable. It is not fragile. Ali sensitive. Itang bagya ka magkamali, bagya ka mibagsak. Nakbisa. Gusto na. Ang gana ko, Kenny. Ito tong lugod dito. Kunyari mo, may bagsak ka, may kamali ka, may kasala ka. O atik kang kakulangan. Kaya ba't sabihan na kaya ka? Gusto na. Yarita na. Bali po. Makalunos ito. Man totong lugod ito. Uligin tunay lugod. Asad-sad na, alagpasa na. Ayag na ning nanumang kapag subukan. It can surpass any trial because love, true love of Christ is tough. It can withstand any challenge and defeat and even crisis and pain. Lenya po'y Kristo. Nyantang niyang makapako, krus likwande. Pikalo dute pag may katatlo.
Ining kayong ebanghelyo, Judas, especially nepa. Then in kaluguran at liguran. But the love of Christ is tough. Ing lugod ng Diyos, may impisa balat. May na. Agad susuko. Nung tunay kang malugod. Neng kaya tilang pamagkamali deng aliwa. Neng kaya tilang asabi kaya ka. Neng kaya ayatuda ko. Siyempre, manasakit ka. Itangan ba? Nasakit ka. Pero, nung tunay lugod mo, kapay sambot. True love is tough love. Yung tunay lugod, matibe. Papay sambot. Papay daig. King tutu, king mayap, at king masakit. At katatawlian, yung tunay lugod, manatili. True love lasts. It goes even beyond our lifetime. Kalupadaretang relo, kalupadaretang diamante. Ang alata na apamana mo pa. Pwede mo pang lakwan kareng anak mo. They could be a treasure that could be transferred. O kareng anak yun, ano yung papamana yung karela? Isipan nyo siguro, papag-aral daw, yung karelang tipon, yung karelang pigumpisan. Pero nung balo dareng anak yun, yung kaya kayong tunay pepamana, simbolo rin ng pera, simbolo rin ng pamag-aral daw, simbolo mo itandinin mong pagumpisa. Ini, simbolo na lang ng tunay lungod mo karela. Potangigit mo dahil anak mo malugod la, kalupa ng liguran mo la, anak ka po kaswelo. Therefore, authentic love is a treasure that you can give as an inheritance to your children. True love from Christ can serve as a legacy that we leave behind. Ing maulaga kasi, liwa naman nano yung dalan mo, potang mateke. Ing maulaga, nano yung lakwan mo. Lugod ka rin anak mo. Lugod king kaya katamong parokya. Sabihan ng Isus ini, because we are already nearing ascension. Manabili niya. At may itong yung pinabili na, may kakalugod kayo, anti mo, nung makananod ako, liguran. Let that love be something priceless. Let that love be something tough. And let that love be a treasure that we can pass on. Cherish treasure, kaya katamong kayamanan, ang tanging yaman nga napinitang kanta, ng kaya katang pamiyabi-yabi. Iti po yung maya pabalita ni kaya katang ebanghelyo, kilagyo ng igpa, paninganak, panimba ng Espiritu. Amen. Itangan po, sasalpantaya ko king Diyos ipang maipayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ng banal na Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos sipang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabiyempon me nga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biela nangga. Amen. Manalangin tamo kambena ning kaya katamong metong kapuso at metong kasiwala banin Diyos, pagkaluban na katamong maragul, akagiwan, lugod kaya at karing kaparatang tao. Nga na pong makibat, ginu, bustan mong sumulong karing puso mi, ing lugod mo. Gino, gustan mong sumulong ka ring puso mi, ing lugod mo. Nung eta kimot at dapat, maging sa gabal tamo, king pangimot ning Diyos, ban sumaup king tao, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, gustan mong sumulong ka ring puso mi, ing lugod mo. Nung eta mulad, ing Diyos manatili ang tahimik, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, gustan mong sumulong ka ring puso mi, ing lugod mo. Nung eta makiramdam, ing Diyos manatili ang alang daramdaman, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, gustan mong sumulong ka ring puso mi, ing lugod mo.
Nung etay talakad iting yato, ing Diyos manatili ang dayuhan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gustan mong sumulong ka ring puso mi, ing lugod mo. Nung eta mamatula at pasikanlub, yayantala tamo ing pakalulo ning Diyos, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gustan mong sumulong ka ring puso mi, ing lugod mo. Nung eta mi kakalugod, ing Diyos manatili ang ala, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, gustan mong sumulong ka ring puso mi, ing lugod mo. Ginong Diyos, magdili-dili, emila ato paran ing lugod kalupa mo. Kapnan mo kami, king kang lugod at maging salamin na kami, ning kayang kapayapan, king metong at metong. Matitingan na doon may kapamlataan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Malalain kayo kapatad, bandating ikatang daon, matanggap larapan ng Josig pang mayupayang tutog. Tanggapanin sa ning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kalgay ng kayang lagyo, king kaya katamang kasaplalat ng mabilog ng banal kapulong. Hoy paming miglalang, kapamilatan na niting banal a pamilibayan regalo, darakayanan mo kami king kaya kang dibinong biye. Ipagkalog mo ing sablaming gagawan, patnubayana, belwan ning kaya kang katutuan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili kaya kayungan, Kaya ka antimurin. iyat nayo reng puso. Kaya't nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos kingalanganga, lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panahon ni pamanyubling mebye, inyang i Kristo maging sakripisyo Pascual miya. Kaya di natanging munag ning bayong panahon,
Ban pagkaluban na kaming pamagari, ning pamikasala, may pupus na, at may pahama kayato, mirinan niyang bayong biye. Ating tao, misan pa, may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilo kayato, kapang ding sablang koro ring angel karin banwa. Daralida ing kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banal o igpa, igang panibatan ni sablang kabanalan, ulinita pagparalampo mi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyal lang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayan mi daon ko sa loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na yat binyene ka rin kayang disipulos nga na, kuanan niya iti ikongan at tanggapan niya. Iti kanaong katawan ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyan ning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya, nimbayo talanga hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para rin sablang tao. Ban kanita, mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo, darawon niya kaya kayong tinapay ng biya at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo matampang talagad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikami sanang misulusulo, king ataw na daya ng Kristo, tipuna ng ting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpay Santa Iglesia mo mahalaganap king meto iyatu, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo at Pari, ading hanggang kapatad ming magobra, susuyo, sasaw, kaya kaming parokya, kaya kaming kasalpantayanan at komunidad keti St. Jude. Ginutanggapan mo po yung kapasalamatan dading Catholic Women's League, ingaldo ng kebaitan kapasalamatan Mirdal Evangelista, Magdalena del Rosario, Norma Malyari at Nelia Samson. Para king personal ng kayadwanan Saila Tuwa at Jeronimo Mangalos Jr.
para king Lubos Kapaldanan, Merla Mangalos, Cristeta Lumbang, para king kaligtasan ning maglagpe Val Dison. Ganakan mula na pating kapatid mi pepainaon at maninayang subling me at ang sablang mayang unabie. Josefa David Ronquillo, Dolores Sengson, Feliciano Salangsang Lising, Teodoro Catalina Landig, Amparo Teodoro, Michael Soleman, Felino Nok Katigbak. Ganakan mula nun kapatid ming pepainaon at maninayang subling me ading sablang mayang uabi. Tangapan mo sana kimaligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiya langanga. Kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol, San Judas Tadeo, kaya kaming patulunan, ating sablang santo at tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamlataan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamlataan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tuto kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mahustahan king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kayato. Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya ang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligtan din aming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman, king alanganga. Ing lugod at kapayapan ng ginuyang manatili sana kaya kayungan, At kaya ka antimuri. pasyag tamong mikakametong tamo, king kapayapan ng Kristo. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kaya.
Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Jesus sa milalako king kasalanan na ningyato. Nuwan laring mayaus king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Announcements. As it is the fifth Sunday of the month, our collectors, the Companions of St. Jude, will go around again for a second collection for the World Communications Sunday, the proceeds of which are intended for the advocacy of the Catholic Church, geared toward the role of responsibility of the press, the television, the radio, and other instruments of social communication in enriching and nurturing the culture and understanding among peoples in spreading the gospel message. Our daily scriptural rosary and a flower offering in honor of our Blessed Virgin Mary continue until the 31st of May. Apart from flowers, may we request everyone that when you come to church for Mass on Sundays and weekdays, even for the daytime Masses, to please bring school supplies to be offered during the offertory. This will be distributed to the pupils of the San Agustin Elementary School Extension here at the St. Jude Oval. Thank you. Please remain seated. Kaba pong ating tamong second collection, buri kaya pong ipakilala kaya kayo yung kaya tamong daratang bayong Paris Priest. He will be installed this coming May 25, 4 o'clock in the afternoon in a simple rite of assuming the office of Parish Priest of St. Jude, yung kaya tamo pong parokya. At yung kaya katamo pong bayong Parish Priest, sila yun na po Father Norman S. Arce, taga Santa Monica, Sasmonia po. Mayari po kayong accountancy, mayari na po may gobra yanan po kayong bangko, bayo yung may pari. Siyam na pong banwa pangapari ng magkamali. March 25, 2011, kanita pong ma-ordain niya king Sasmon. At yung kayang birthday, marapit siya yung katang piyesta, October 27. Antedispiras. Sakto mo po na. At miyasay niya pong deacon, king Tokwing, king Porak. At may niya pong chaplain, king University of the Assumption, 2011-2013. Kaya beke po kanita ka rin. Kaya ba't na po ning Assumption, na ako miras ko keti, miras siya king Bulacos Masantol. 2013 to 2016. So, 3 years siya po ka rin. And another 3 years, King Pau Santo Tomas, nga rin niya po manibatan, 2016 to 2019. Then pumpe nga rin na Alfredo at Norma Arce, pitula po mikakapatid, at kadwayang bunso, kaya nga rin mikakapatid. Tapos sinabi ko pin, mayari ang accountancy, Philosophy King Seminary 2002 hanggang 2010. At may ngayon po yung meto ka rin function na uling accountancy po yung background na assistant economia po kayong audit office na ng Archdiocese. So, making estudyante kaya po yung Father Norman, very good niya po. I'm sure he will do better and he will be vibrant as a leader. Uling anak-anak niya pa po. 40 years old niya po yung Father Norman. So, salubungan tayo po next week, Saturday, 4 o'clock, Chuya Kerry. So, susunod Domingo, yan na po magmisa kayo niya po. Dinan tayo po Maya Poras po, tang salubungan tayo. Ako man po, mama ko na kay Sabadong Abak, alas 8. Pasalamat ko po kayo. At sana our friendship will go beyond the 6 years of my stay here. Kaya tutuman po, wala ko nga imagine parish that could be better than St. Jude. Ngapin po always, lalong ko karang susunod na parokya, parati kayong babalikan ni St. Jude, kayong maging halimbawa na rin masanting ang pamiyabiyabe kayo, yan pong suporta na rin tao. Sabi dapin din ang aluwasisimbang yung tagaketi, Father, kaya active na rin St. Jude, Mang siyang anak kamalati, hanggang karang seniors, masyado senior citizen, ano po kaya active, totoo naman po itang ako. Ako ay very proud and grateful Parish Priest of St. Jude na po. So, ko po kalingwanin, this is my first parish and I will never forget this grateful experience with you. Dakal po salamat. Mong, may we request you to be seated.
Among, king lagyo na po ning Kapampangan Choir. Pasalamat kaya pong maragul, mumuna king Ginu, uling pinili na kayo. Ameging pastulmi, kaya ni king parokya ning St. Jude, king kilub na ningaon na maban mo. Bala mo po kakuyad na mo. Ulinita po, bigsa jaging meto nga kanta para kaya kayo, uling kaluguran da kayong sobra. Beyond words! Dakal pong dakal asalamat king pepakit you at peparamdam kaya kami ing tune lugod. Nakal po salamat. Enak po kumiyak. Kasi nanding mandilo ko, kinyak na ako po kaba mag-shower ko. Sabi ko, tali ko na palang tuminggoy niya ako. Tali ko na yung misa kaya kayo. Anyamin po. Maybe if there are tears, they are tears of joy and thanksgiving na po. Sunduya pong luguran, kaya katamong darat ang apari. Nung makananoy kong liguran. Talakat tamo po. Manalangin tamo. O mayupayang igpa, manano sanang deting misteryo, dinanda keng bayong parasan, at idalada kami king metong abayong bie kambemo. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At ipungan mo salketan, bisa ako magpagan mo salke kayo. Tigdaganda po yata yung kape, pong pandasal. You can join us for simple breakfast. Inginu manatilia kaya kayo ngan. At kaya ka, antimo. At bendisyonan na kining Diyos, at bendisyonan rin kaya kayong familia. Igpa, inganak, ating banal espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaone, umeta mong lugod ng mga nanunakatang ligo ng Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Diyos.